Board chairman Dema Ghana COCOBOD, Dr. Samuel Ofosuampofo, or the Atujas new bill for Parliament. Ya yes anymore, say betumi abokwiafo eho ban afri niam bia ensem fate twitwa mkoko nua guonum ne ade no on de eye bill ye akọ onje tuma na ya mamra na abokwiafo titu kokofo eho ban. Board chairman Dema COCOBOD Dr. Samuel Ofosuampofo ene e de atoja say bill foforo bi kura wono ekuchiri e de kokopi mu ewo Ghana mrahye a wono mo hwese wode bebo koko akwiafo ho eban na afenso etumi aboa ama enime bia ewo nwumedie mu no otumi eyi ede afiri ho no mo ka ba bia e was say omo business and omo won sase o so omo do omo ani hwe ne say they will go into cocoa production na omo ne say it will give you an opportunity say for about 30 years obati cocoa no so and na yesi cocoa ye gold aba you too gold oba na ripa na to agu asase no so sa by 6 months to 1 year obekọ ho no na asase no gold na ede asa no mo free ho no mo ko ba foforo asase no so asai ba on ko ba bi nko hu say obi adua cocoa 5 years 10 years cocoa no ni ho o hwe cocoa so year 30 years 35 years cocoa no be so ama what is so ade ehọ na so nyane ma hene odefo ogiamansan boan cocoa so mienu enso enkasere mu wo kire ahawa ahodo a cocoa akwiafo wo mantem no mu efama wo hwese enwenu ya mpanyofo betumi aboa so na mo no titu ene sene omanfo tuafo kudie fa kwampa so ibi so edi bo no mudwuma so come web marketer bu say say Spanish for no omo take over na cocoa kwan ya fa so a garamse ne led ne no monoma e cocoa nim asa so kwa ni cocoa no kwan ni ni nyina na so hwe cocoa sunti meka cocoa die wadawa ma obi wasuru hoyi na san da cocoa anu afia asase mu na ebai mama yemo yo homode na oni washia ona tu vice president for adi bia bitima bia tu garamsi yes no mama yemo yo homode na YouTube I saw if you say ni na asiri nim no adi ni ma cocoa pe